Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu domba Mwenyezi Mungu ike juma ya leo ike juma mifunguo ya haina mwanadamu mkomor wanza rabbil alamin rema kariboshi ruwatsuma kariboshi ruwakuranza ruwakurenga Mwenyezi Mungu narifungulie mifunguo ya heri na baraka he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu arjaende kasi wanadamu wa uhoma hun duniani hasonti pia wakati kaongarjua ya ukaya mwanadamu shintihingu mwanadamu shinutihingu numbahingu ya mafiti ikao yehelea hatu haini mrikao ujihadayo wongulu hasara haini mrikao ujihadayo wongulu hasara wakati kao rikana wenji na wenji wa maana walaikum samaliza Hassan wa maana na Mwenyezi Mungu wa tamani ikao Mwenyezi Mungu kana ya mtsauliao walaikum salam kuku Cité Salih bonjour Madina Ima ikao watukufu walaikum salam utsinihiri haini mwanadamu ulona hikma urambu we dunia inu ujo renda njema ya shukuri njema ya mbe njema ya ombe njema haukaya ikadu wakanamana kwa wati ikadu wa valori kwa wati ewa valori wanu ndawa de mikrume de zinabi de wanruwa shewa hima sahaba nane masahaba walaikum salam mama jasur nana de wana wa himikrume waudu wakanamana wakana valori ikao Mwenyezi Mungu hawatamani esiraba kisimba yabuntu kwa vile mbaviyo hawambi ya hoji mlifu wa huwa komor ike mbuna shukuri ya himidie eka mru hajuha mnono hashelu wa mnono hashindi hajuha hendo maomba hazini unambi alhamdulillah. Walaikum salam dhumra saidi wakati kawe manarambwe hadisiyo manarambwe izodoka ya owenji ngwa jihada yao owenji ngwa jikazao owenji ngwa fukurike dunia inuke hisa ye dunia nge joba katwa kate Mwenyezi Mungu jabari ya jovu zale juju chasu wanada musinga renda uhaina usiku. Walaikum salam Hadija Abzed watukufu wa Jamalif Mwenyezi Mungu nanike khatima jema na mwisomwema na mpartage video hui subiri bo Mungu wa alaikum salam ilu wanada mwonti pako ridunga wanji wa ridunge ezamando doomba Mwenyezi Mungu ya uka ejuma ya leo ke juma mifunguo haini lumwa de Mwenyezi Mungu ya mbeonono wa alaikum salam tahamida wa alaikum salam makochino haini luhar matambu Mwenyezi Mungu ya mtuweze tambu na haini utouza ya Mwenyezi Mungu ya mbewana na haini wanzo mrumshe Mwenyezi Mungu ya mbe mrumshe wazio na maji na haini wanzo mrumme Mwenyezi Mungu ambe mrumme wa sitara wazio na maji na haini ulo na tambu zambwade zilawo hozongoni au kake jambo imafundi do atowe zedwa wauche hata sisi ngajujo toa zedwa alaikum salam mtumshede wami watukufu wa Jamali fukhel na baraka yo ya hanyu nyoti pia ranire ze fami rema kalboshi ruwakouri rema ruwakouri yenga Mwenyezi Mungu na muhitsi na muo mdoli wona mojibi wa hau musikitiha l'importance hufaka wenjeza. Walaikum salam mama Naeli hufaka wenjeza neombela manyanya dua yafe na dojua ya ukaya ngabo malaika ohaba na webaho haina dua waomba malaika ohaba na webaho na zibuhunde omba dua njema na webaho omba dua bi na webaho hufaka yenjeza yovunguza watukufu wa Jamalifu na mpartage message rimambieni walaikum salam ma soeur mama Nizar ze sujet kaudolo nizo wano usiku wa leo. Walaikum salam ma soeur mama Nadia gasi na sujet mbili hatanrar ikao ye sujet yenzima nzaza hatu ikawe mwanaha henge unufaransa haza mwana mzima mwanamme hamadami baada tizala wamiche
Walaikum salam reza. Ikawo ye mwana uo katina kirtasi. Hunu Faransa. Nzaza hae haremesheha nge wadzimade ne fami. Ya hae. Ne fami ya hae ngwa wenji. Wadzaze wazaya. Ya bubu hamatula mu uyo. Shaduka ya izuti za tula mu yesuje. Ikama nyanyasiwoi. Baada mzaza henge mwade. Katina zenchida za usakomo mada katina kirtasi. Yohanza mzaza hae. Mzaza hae harimwani uwade. Banda harimwani uwade. Haambie fami ya ukaya. Na walawe mzima. Banga mina mnamtsango na mrenga. Mnamtsango uo wa 5,000 euro. Ili nimbehe wake mzima bale mama honda bushini. Ndi afanye mama zetreti mazai hata zihise. 5,000 euro. 5,000 euro boatukouf. Partagez s'il vous plaît. Gagnabo gamnangali wa mama poupée. C'est ça le problème. Vous êtes là de me regarder. Vous pouvez partager. Niwamrika ungamnidunga unganima amihangu. Yeshilon zuro ho partager ngeko kam tsuli bakani. Ye crédit ke naka ubalwa et kam partager. Kam naka ubunguza ye via hanyu kam partager. Kam tsula tsama pesa kam partager. Au mwezi ou charge ou live. Sinyangu. Mais vous êtes là comme des photos. Gamnangalia. Vous me so content. Muna la ouha me message à tsendung. Chamdo gun suivre gun zuro partage. Alors que manadungo garanzwana de moti pia wa ishi wa ridunge. Merci beaucoup ma soeur City. Chagono wandu wakati comme des poupées. Ya turam qui parle, on le suit. Chagamono zuro partage. Il on doit jina wanje wadunge. Yemanzaro hombi ili change. Yo djeshe sujeno. Yewape ou ya ilewe kone da naiti njema. Chamba kiabo comme des poupées. Ani ganishila ukila. Natunishi liye. Parce que minga mina besoin d'un mot pia waishi, rojoka ujibiwa na tujo jibiwa. Rojoka ujibiwa na tujo jibiwa. Ikawe shababi woi, yoka hunu Faransa. Badage hunu Faransa hazwala wa icheni mzaza hai. Mzaza hai harmani wade, wakati kao wadi alonuo, gabjo uzamba, baike ça va faire mal, mzaze ngemwade lebele, gena kaseri lebele. Banda ngena kasiri lebele alaikum salam Angeli. Banda ngena kasiri lebele. Ula mwana hae ngoju mwana ikao utsona kirtasi. Utapalo. Yerema uhula zekuba. Ya hunda mnariali ya fikiri mzaza hae. Ija hashindi harenge. Alaikum salam zatadin. Ija hashindi harenge. Mnamtsango ola. Hapare fami. Haruma WhatsApp. Hawambia ya ukaya ngamina malitsa inu. Na renga mtsango. Na minjo jwa renge malinu nunjile njeni utahimba kertasi. Shara ili mama hangu gemade. Vomiel sa wakemru. Hoda honi mzima ya mbali hoda bushini. Nimbeshe mapesa. Mamendi ya swanye. Waka mzaze mzima hoda honi. Na magalero hombitio. Mzaza ho deja gemade yo kaseri. Katina chansi ya ubona, lode lebele, yabo vomie, urenge mnariali, ujeuri ni kerdom hula mbainruyo hila, rikeda sineba na tokati mnyezi mga jutamani shubesha, badi vule magabonede mwapeu. Kaseri mrubona. Mrujo ukana kaseri habono. Mrokana lebele umkinisha mrua pulo le dzima. Shalode le kalima, mzaze mzima harumo wadzaze, yasubuti amba ukaya rereye mapesa ndo huli ya mzaza mba ngruwe hila to usiku mnyezi mga jomtamani belobele yo kaseri kena ubona kaseri yo ubona yo ujwa ulawa ufami za peu ule mtuamba je iwa ni mwerene mapesa mzaza wangu jake nsiabi ya de sufre ndo mhuli nikamba ngruwe hila wakati mnyezi mga jomtamani subhanallah wadi wazaka mrujo ukana kasiri mrujo ukana problem mrujo ukana kasiri mrujo ubona. Gamwambie ni hadisi lani lengeze suje hilo. Gabo mzaze ulula rinyo. Imwana haya kana kasiri shehita. Hanipara ili ruombe zedu afudishibla mwambele zedu. Simwambia mzaze ya ukaye madoktori wahambe mwanangu johufaa. Kana udure heka seri, simwambia tawakali mnyezi Mungu bede, mwanza mvu, mwanza Kabul. Haombo zedua, kabajavira même pas un mois,
motrola habono na wakana kasirishe itwa wanamwambia no c'est impossible ngamdili tina ni mwabieni habono na hakana kasirishe itwa Mwenyezi Mungu hafanyeza haya mzazola hapare madoktora mba oui habonoje gamdili mwabieni na swifa ya saya gamjo hujaran sumambianizo yeshababi wala hatafijo wala wa mzima mwanamme modahoni yemhu hasiya habali ya mzazi wanda bushini eza jilihindri badala ya ufanya mzazi msafa ayu treatment hindi habakide na mzazi hula bushini na valangu prepare msafara heze malizila ya irewa ya pashie yanzia tse msafara wa Faransa ye abasali zamba uza jilihindri hatante hema pesa ya hemzazi ula bidia mangalie yafanye mzazi treatment shaye moto hapama ha emgobe ho 5000 hazima haubidi udobe 1000 euro par 1000 euro haube 500 euro par 500 euro harenge mapesa la hakanza ndi atante msafara bushini habahatisho abasa hafungwa ye mzazi hatsai habushini ye malianiki wa banda hafanyo msafara hende bushini daene mzazi wa alaikum assalam mama Sharif Fatima Ahmada hende harengeze maliza he mzazi ula banda kanzenda fanya treatment hakanzenda virenda fanya msafara wa bushini ujanu Faransa ha passport itso ya hae abasal zaba unge magobani zemalizende subhanallah ngarjo jarme sujet. Deuxième sujet shababi tso yulo Marseille ikao yo ulenga wanasho hatu wofanya ménage yo ulenga wanasho hatu yofanya ménage ikao harengwa hanikwa dhamana ya dorenga wandu yo sélectionné wandu haruma l'hôtel na l'hôtel yondo fanya ménage finalement vale bazia hengabo mwanamshe mzima wala mwanamshe huo yuambi wana washwala ya ukaya ngiyo oblige ekagwa nzoba karma hazino izola jo hambia unokubali ezajirdo ukaya mwanadamu woi mwanamme ni mwanamshe woi ya manipule mwanamshe mzima haina mwanamshe ukohenda hafanya hazarmwe menaji ya himjomba ulakorenga ngwazini yo hanzalale na urangu wanasho hatu warengwa ni shababi tso ulo hunu Faransa hunu Marseille wadohenda ufanya ménage yedo sélectionné wandu ye bazia hahe il faut yalale haina mwanamshe mzima bana o usiku yako ulala nao de wakati wa uliwa haukaizo aziza au noir. Wa alaikum salam kwa sima wa alaikum salam Mohamed Alia gari jo huja harma sujet Erika uparisi hadisiji anambia we mruhingi mwanadamu rinfanya rada jaja harme sujet garjo huja harme sujet. Troisième sujet garjo huja garjo harma ye shughuli ya mziwa hatu ya mtukufu hatu mbaba mlezi ikaur amino ya ukaya ikangabo wanadamu watukufu harme tino garjo sbutirambe ukaya ndaye haukaide mwanza mahaba mwanza nyanzo hosoni mwa owana wa Komor harmwa etsi ya Faransa ri amino ya ukaya rujojibu wakangasina hamada fosho wazinji harmwa etsi ya Faransa ikao wimbaba mlezi ya zaya ya lela ya somesa ri amino alaikum sama mafaiz ri amino ukaya haini mwanadamu mzima harumasi ulohunu ulaya yo mvumbu wango yo msifu haunro ikao nguloze ye mwana le 14 octobre ngulozo ye mwana le 14 octobre ikao hamada foshoa nge parmene zembinga za hunula ya Faransa ni kamil. Oui bonjour Aboubakar Madi mon frère. Nge parmene zembinga wala nge mbinga ya mando hunu Faransa hosonme mahaba ya hahe no wana wa Komori wala kasu sahari detaye zinji wanronsi pia ngwa zinji wao en 90% hunula ya ngwa joa ya ukaya hamada foshoa hele zina la helino wanada mungu wajuao iroho njema Mwenyezi Mungu yamba yabomi mungu hamadami haina usiku njo ujabanu gamumvumbuo avec fierté haukari johanza ruhundo wanada muhamada ye wanze ulanga wanze mwana wanze mkomori hema haba yako yafanya usomo wako mronsi pia
timpaka jibani jordo vumbua shado mwambia nyaukaya mruhamando yi wandu mbahara nana dhomana zanti wandu kwa unanzilo homnika haukamrulo ulaya ya tofanya jiwa lo ulaya neze notabilite ne madhomana lo hunu faransa ne maeli wa lo faransa shaya lo na mahaba na imani mruhamando yi wandu kwa unanzilo hombeha madaraja ya haju ya bengubalo enti ya iwasulishe mbabahana haukaya mrulo faransa usikinio yesam papier usikinio yo utabiho yo jokana problemu ya mpare ya yaranje mruhamando yi mru kamranti wandu muhimilia wandu wa mbahara haukaya wanda wala zigumo walio ekawala wa wandu jitswa wandu shitapili ya kabula wandu wa shivama wandu wa shihezar madaraja ya juu baide ponjo kanza mwambie ni ukaya karnauzi ya haukaya wenge mzima harmweti ya Faransa Hamada Foshoa ngemzima ekati jabanunga mambo haukaya ngaminazenyi shahidi nana ho jimli forma 90% mdohunu Faransa rawajomba hatu rawababa hatu ramazababi womshukuria womvumbu wa hanjema yede manosu kwa leo raka ujajiri mwambia nitina ukale 14 Oktober mtukufu wa Hamada Foshoa nguloze mwana hai banda ngumlozo yodo usiku mjuka uona difference ya heze shughuli zilo ulaya yodo usiku mjuka uona mwanadamu ikao mwanza imani wa mahaba yodo usiku mjuka uona mlikao ya rengeza ya lela hauka haini ya lela ya rengeza uo mnyezi mgu yo mrengeza yo mlela da hiyo usiku uonga linda wadzadzonsi pia ikao do wadzazi wadzimanu wadzazi watukufu wa mahaba wa erdarasa nanu wadzazi wa komori mdo harma zentanansa harma Faransa kamil le 14 Oktobre inshallah mje harumwe shughuli ya Hamada Foshoa ye mwana hahe mwana mshika ngodo na umloza wodo usiku mjoka wona turamu ya zina 100% s'il s'agit shughuli haukaya si wanzarambe njema Mwenyezi Mungu akuside na njema zembili wanenizo ilizi change e mwanadamu oi mwanadamu ikao bahatu waloko mwangu mjuwao ze fami zatu ziloko mwangu mjuwao yemiji hatu pia loko mwangu mjuwao haukaya yo wanaonti pia lo hunu Faransa wenji wa hemiji mbali na mbali neze region mbali na mbali wa umvumbu wangu hawema wa mshukuria hawema bahimru hamando yi rijuanza wake wangu hamanda yode mana kusi kwa leo ngarjo javan limwambie nyaukaya le 14 Oktobre inshallah bientôt wodo mwezi ujao Hamada Foshoa gumparoni garjo kabwa 100% hason tipia nana garjo mabiani ya shughuli heli ya kansi ika garjo trende rito ye adresse Place des Roses 30 Boulevard Charles Moretti 13014 Marseille gamridin towe adresse la jajarmaze sujet Place des Roses 31 Boulevard Charles Moretti 13014 Marseille ye fami ya Hamada Foshoa na ali gwamlalika nuho jimlu fahuwa komoronse peya haukaya kanashida do para mru mzima ya pare ula pare woi do ujaba nurambe haukaya woi mwanadamu ikawe ze media zonsi pia nana sirongo wao omlalikonda unu ikawa emwana hahe munia na afsal usiku insha Allah le vendredi 13 samedi et 14 Octobre 2023 gwalo ani wanawanu gwalo la nao ikawa ye vendredi de amani ye amani waude wazeye haruma 14h wazeye ye vendredi de amani ya waparo waude wazeye wahumji wa Marseille nane Faransa kamil nane Komori kamil omlazomana nguwe vendredi à 19h mlazomana timlazomana usikuonga mjora mwaka mlazomana timlazomana haukaya haini wa Mwenyezi Mungu mtukuza watu kuzia omlazomana 19h yo de vendredi ye vendredi de amani ye amani wa de ma de le kondo hondo la hekomor harma 14h omlazomana nguo à 19h ye samedi de maulida ngayo midi au kumbi 17h watukufu wa jamalifu inde fami ya Hamada Foshoa homjini fumbuni ikao nguloze mwanahe munia ikao sonti pia gar amino ya ukaya harumaze shughuli za hema starina wao ça c'est le jour que vous allez voir le monde entier
s'il s'agit mrikao wa roho njema na nyanzo na mahaba yo hanzo ulanga yo hanzo wana yo hanza kabati mrikao ya josbuti ambe ukaya yekana roho njema usuma mwanadamu wei yode mana ikao banda ngudoze mwana rihimi hason tipia. Merci beaucoup Mustafa Karima. Rihimi hason tipia rihimilie Hamada Foshoa nana efamia hae haukaya wa meritu wahimiliwa haukawa ndu wei mwanadamu ikao rajuhanza ikengwa waili arumweti ya Faransa Gerambe Marseille haukati Marseille bahidenti ya Faransa kamil nana Komor bahosi kuonga arumwambioni haukaya yeshuhuli ya hemwana Hamada Foshoa ngiyo le 14 Oktobre insha Allah ikaonyoti pia mlalikiwa rari janjia haruma ye mahadisi hatu garjo mtu niani le jimbo la hemwana ha hikao linlararu haukema jimbo ya ukana uwazi pampora unyoti pia insha Allah rari janjia rumaze suje haina mbaba mlezi woyo kamlezi Hamada Foshoa ye mlezi ye mbaba mlezi wa Komori wa Mwanza wa Mbahara wa Jombahara le 14 octobre 2023 mais le cœur s'il vous plaît. Mais le cœur, on va commencer les sujets, parce que ce sujet c'est grave. Et Hamada Foshoa c'est obligé, un sujet important. Haukaya, Wimba Bamlez, Oyo Jaulela, Yo Jauvama, Yo Hanza Emana, Yo Hanza Yo Tsowahahi, Nana Yo Lohahi, Nano Wana wa Komori, Nano wa Baba wa Komori, Nano Ulanga wa Komori. Hamada Foshoa yo uwanza, yo utukuza, yo demana kujomambia ni ukaya. Le 14 Oktobre, insha Allah, garjo ukaya harmwe shughuli ya Hamada Foshoa, rende rambahare, rimjibize, rimanzize, haukaya hanza yanziwa, hanza tukuziwa. Rijo hanza ukaya uwa Komori walo harmwetinu, gwa uhamadaye. Haukaya roho njema ya hahe, Lijojiwa kangas na wababa waidi hauwararu hunu Faransa yode mana mitura munjomba Mwenyezi Mungu yake mbaba wa hema siwa yake mbaba wa hema soka ya mrulo Faransa ya tuhadali hanemanga chaya jiko santre na hanzo ulanga ya jiko santre na hanzo wana we mru kamlejezi mrumanzi yode mana buatukufu wa Komori jomambia nyaukaya le 14 Oktobre insha Allah garjoka wazima ni shughuli ya hemze wa Hamada Foshoa roho njema wa tabia njema na mahaba yahe ni wa Komori nana wa ulanga yede manajo para wazazonsi pia rumwambia nyaukaya usikuo garjoka mtanzani lifungesha namboda hasonsi pia insha Allah eke shughuli ya hemze ibiri jeli fikiri ya shughuli ya Tiramu et Kamgwa Benz. Partagez s'il vous plaît. Watukufu wa Jamali Fungano Jawhar maze sujet za hatu. Sujet kao zilo lourd. Sujet kao za usikitif. Sujet kao ngaruanao ne Mwenyezi Mungu ya jailie zichange au kaka zinaka uchange hasababu mituramu gajo uchange hasababu ya Mwenyezi Mungu wenjungu ambaye uturamu do vumbu wabedo wakati wanadamu wajo ubona gam amini ya ukaya ye muni jawabu Mwenyezi Mungu eza hangu gamfanyo gamstehize fami gamstehe miji shanjaja ili ya upua miji ya wanrusheo njaja ili ya upua njaja ili ya upua famiza wanrusheo. Bonjour Mzembaba Lashmi. Watukufu wa Jamalif. Wa alaikum salam Mama Kamal. Gali njiao harume sujet ya he shababi
njomba ulo hunu Faransa ya jihanti ya ukaya ya tseye hau ya rengwa nasho hatu walo hunu manga haso Marseille ya dola la nao ye karamba ya warenga dola la nao hanzia hindu do ukaya woi harengwa hazini hanikiwa dhamana za udotsa hawana washe waduenda ufanya menage widi ni mwenye yadore nga wana washe yorekrute wana washe wenda ufanya menage watona kirtasi walaikum samdini mwenye banda ngene pouvoir hiyo harengi yorenga wana washe wenji sha a partir ya ukaya yorenga wana washe wenji haduwa dispatche harmazele telibalina bali hunu Marseille wenda ufanya zemenaji nana zemagaza wenda ufanya zemenaji yika oblige ya prepare mission za ya do profito na shohako kaja paro renga mwanamshe ulona kirtasi yo urenga wanawashe masampapie ezilibwa zaho wanawashe wanu zonti pia ezilibwa zaho wanawashe wanu riparo hamba hadisi mfanana inu walaikum samfayat swale ezilibwa zaho wanawashe wanu uko walivandaye yede uko renge mapesa hawanika alafu ye bazi hae haina mwanamshi ya mrenga hazini ye kontra wakati kobidia mlive ngio oblige ya mbulie ya reme subhanallah na we mrulo na mrumshena wana woye mrulo na mrumshena wana hunu Marseille ya bali ya roho mbina upeu wanzu haina mwanamshi utona papie ya jomrenga hazini gwanzu ya mtunji ya rangu ya rdia lale nae finalement haja avwekani maikao haina mwanamshe mzima ya mrenga hazini ya boha onesoka ya hasaha walala nao esha kautsonga ya hadisinu rijeri juwe ngongo hindu wei mwanamsho haku ya hajar luna 3 ans ikao wei mwanamshe jaula yo ujibalia shubinadamu mashallah ikawe mwanamshe woi sifanya suje ya hahe ya ukaye mwanyanya ya mrumahe mwanyanya hakanza ya lale nae mwanamshe woi haharaya walaikum salam wa nuru ali mwanamshe woi haharaya ikaga mweshele yao mwanamshe woi ya jana biye suje mwanamshe ikaw rifanya message hahe ya pas longtemps ikaw ya mrumme wahe mwanyanya hakahanza ya lale nae ya dom derange mwanamshe amba ukaya no kuna ujua ulole mwanama udisi na nzoje unirenge finalement hamtoa hamdungu ye mwanyanya kajaona ya ukaya ye mrumeye kaliboshi shahakubali hatowe mwanyanya hodahoni ye mwanyanya hedi ha eberjwane mru ye hadisori yamba banu ruone sauka mwanamshe we yena fierte ya hezungu zaha mwanamshe we yena watwania wa hezungu zaha mwanamshe we yena mahaba ya hezungu zaha haonesa ya ukaya kuna ujua ujauni kome hauni renge walaikum salam Saidi Maulida na bo hulala ne mhu wangu huzado ne mhu wangu chapeau heni woshelewe sujet yo ujo confirme yao walaikum salam Daria ujo confirme yao bahe mwanamshe wo indaye waye walaikum salam Sandati hende harumazi ya demenage ani ya hazi ya menage ikawe ya mrenga wei manzani wahe de ya mpara mbevanu gabo mndu ikao yo urenga wandu hazini minga muhazini yo sha izo ya jo hambia ifo kubali ekagwanzo hantu hazini gianza wa udo kubali izo ya jo hambia ekango wanzo ubakar mhazi ya bodeje mwanamshe ule makalima ya bahaka ukonfirme ya ukaya yeye yodorengwani wala shakaja avu enrongo hinri ikao yo uzanza na minga muaminike mwanamshe we kaka humambia dolodobi kawo yo hanza lale namru joka haba ntuhuja wanadamu pia ngo yashelewe suje na paro ya behi mwanamshe we yija mwanamshe asimbuha banda hasimbuha haini mruluna hikma urambo ya ukaya wazade walubala pia wakaufanya yemena wakufanya menaje bwana ulaha warangi haizu ya juka hamba
Rivunguza leji. Rungwemba ani. Hautaratibu mwelewe mbabe hadisi. Ce qui est pur, c'est quoi? Ce qui est pur. Ukaya, mwanamshi hafanya hazi hato mwezi utimu, hakaanza yaliwa, ula hamzinisa hata, hamtabishata usiku ya kumkaze rendezvous, harenge l'hôtel Saint-Charles, hamba wende waonane ya mnike mapesa. Ula katujua hata mbaba mwanamshi ora. Hamnika ye adresse, mwanamshi hatu, hende hula Saint-Charles, harma l'hôtel tsaila, yukwamba tiji Tokyo. Et l'hôtel, yohamba Tokyo. Ngyo hunu Saint-Charles, mlufkir ila besela ya machinois. Ila ya machinois. Hende hamambia heya hunu. Kola mrikao umru wa l'hôteli. Yodele ngangu fanya ménage almaze l'hôteli. Mwana mshehele. Hamonte amba hasobo nsangadi na ata wanjofu koni. Amba ngamfikukaya ula mwanzanwaho ya kahuranga hazini. Walaikum salam zulfata. Hawambia. Haweleza. Heli mimi niko fonctionne. La banoka janeleza ndongo. Haba haini mruna mrenga hazini humi ya jiafanye. E kangwa nzu ya baki. Ngojue il faut. Yani bulie. Mwana mshamba hubulie hindi. Hii nungu ya mafiti. Lewa. Justi wana dakika. Yudi manana ngele hoteli nundawe. Jeru wanane numulive. Alafu wakati ngoju baki daharu. Lufanya hazi. Mwana mshamba ishia yoti kontra. Yoti kontra ngudami nawe. Gamduliti na nuhambi. Nikema pesa mune zangu. Walanja ka ujwa ka ukaorenga hoteli njeni kensibano jodu na beka kwanza jula lidu nami habeba nuwewe ngo harayo na huwa na washo wala waonao pia wakufanya hazi huno hemenaji wala unsi pia wanikubalia ngamona hadisi sio bakoma wayimrika ulona mwana hasubutiha avuwe haonesa ya ukaya usijitadishe baseria wanawasho wanu pia wako ujaharme menaji wanu pia nsola la damina ya wewe wemna ngo mafiti wongo no hama yongo ngo hata ngo iharayo da hepo njukanza no hambi hau yepo njukanza kakuja kubali ntina huliba kuna ushida unifunge au kakutina kertasi mwana mshula mwambia ikaipasa no hunike zungu za hangu ulale nani gamondo zangu ntina bezone mapesa ya shadow joka yanga njuhu balance bwana ula hajikaza bahari yenge na makertasi hanyongunza hendeza hende hapare mwanzano wae Hambi mwanzano hambe yezindezo walaikum samba konulia. Hambe yebano hadisi wakamu nambia ukaya izola ya jo nambia ni kubalienda zi. Au katende hula enda hamba gwanzola le nami. Tsende hula enda hamba gwanzola le nami. Ui hasanati silahi walaikum salam. Hamba badingi zwe rugu ya mafiksi hiyo. Gojuka hunu wangu watabi wazi. Uungi yabo goju wazadi wakuja hunoti pia. Uhalala dena yu mafiksi. Yu hata mimi. Ule mbulie. Yuma fiti ya hulibe hamba hewa banziro ngo wewe uzijora ngo hale hamba yiko yuma fiti yoko na utujoka na hawarahu wala ladonai girabe mruhu saidio gumsaidio na rugo hinga mwana mshola hajani paraneleze hadisi ti pare mjomba we mjomba hamba botura kawodo hamba hadisi za wangu kawodo hamba hadisi za wangu ngoni jwata kutuni jwatena tabansuju hamba eseye wambi hadisi hangu Essaye wambi hadisi yangu banga Marseda minawe. Je vais te montrer. Suhambi ya wemtiti kuna ushida mfanya hata mbanongo na miko ufanya montre juste nganjo hudenose. Ganjo huvumbua pia hauka kuna ushida mshangazi. Gamriditi na nuhambi bu sinema. Nikema na mshuwe mapesa hai. Hauka ya waupe ndo ufanya ho. Huonesa kwa mwanadamu ika uti mwanadamu. Hoja uringu wana shwa huwa kumu wabingu wana nguhazini. Na bala objectif ya huwa mduluna mdumishena wana. Ngujurungwa na shwatu wa uduwa tsunjia. Na udula lade na uduwa intimide. Unaida. Na uduwa intimide. Kumkuwa kwa jahubulia. Kwa tina makirikasu kwa na ushida wa ufunge. Kwa jahubulia kuna waliva. Alafu usubutingu fangu hamadi zohamba botwira. Ntina ngozinji zahamba daminawe. So hambe hadisi hanguini jowone. Sabanga mjuyaba maudu kuna ushida nifanya hata marongo. Yesu jenini suje ikao. Yakai ani ikao abasar zambao inutu suje hali. Roya suje na kanza njeni yambe inwa jina. Shehe zemena seza hem jomba uo. Ika oblige njeni yambe. Ni mtore. Ni mabikosi kwa leo ngamjo le boulevard national. Jusqu'à 21h, 22h. Gamjoka boulevard national. Jusqu'à 21h, 22h. Si t'es un homme, viens.
shaga muhambie we mchafu kutsona kagaona wanana mrumje kutina hata haya bwana shohangu na mjaki limleta sinema. J'étais fatiguée. C'était les médicaments. Anangali mjomba tswe none komanteli ya yamba ni mto ya ukaya mitsanza. T'es fatiguée, t'as l'air en pleine forme. Je suis non pas du tout. Hey. Ouais, c'est ça. Non, je me moquais de toi, je te disais toi. Ikaw haina mwanadamu ndo namba akili, haina mwanadamu ndo namba hikma. Uyelewa ya ukaya mruhamando ili no criminel. Ulona mru mshena wana ya jihansi kibazia hai. Ya tahi wana washu walo mafeblo ya kane ke complice na mwanamshe tsoi ike mwanamshe ya do taha wana washi oki mwanamshe do taha wana washi ngutaha wana washi hamandaye ya do ambia ukaya nto bagamina gabu mkomoli udongorenga wandu harumaze menaji shaudo joka shacho hambia kubali na zila pia ike wanasho wasafanya hazibidi waliwa bwana ulangu wa demande unruushe ya lalide na orangu ikaka jawabulia kwa jambulia katsualiva owenji ngwa intimidi hangu ngwa kubali wa mbulele mabaja wanasho wangu na mdijile spektuale hukana baraka hulewa yekamru ukope wahu wa mbulia bure uwa mwelewa na hamahaba shamru hamado yuwetsi mwanadamu shini nyama alafunga mridinu handi yebu sinema wetsi hindu we shetani kuna ushida unifanya hata mbarongo gamriditi na nuhabi kuna ushida unifanya hata mbarongo wala kuna ushida uniledi hata mbarongo wala ngamrudi tena nuhambi yekakuja mnike mapesa haya harumwana da mko wa biblia gamjosbutini hu biblia ni honese yakaya ngati utorea hakawutsindu wutsindu wana shangu na mrespecte personnalité hanyu na mrespecte personnalité hanyu nsido kubela ndo amanda wana wajua do wadu intimidiani komkwa kana uliba kakujambulia lala nao na mangalia mdu ya jisakrifia rengaloteli yedare ngaloteli ya para manam shalwa la nguju ya mlive na bala gwambu bali manam shujuko kubalia la lede naye subhanallah subhanallah yetsinu vraiment ngabunu gonziro zijirio yetsinu ngabunu gonziro zijirio buya kama nadamu guji ngena hazi gutsungana wana washi ili aje wafanye masakri ili ala lede nao ili watsunji ili afanye zo ajuka hanza he haki ya wanasho hatu kabatu ufanye hazibure yabo kabati hazinziro wi salam Sumaya kabati hazinziro hamarugo za husumenage menage ino hazinziro wanasho hatu nga sufreo femme de chambre zino hazinziro wanasho hatu nga sufreo leo mngu hamanda wongo subutu udo jikazo do ukaya ya utujuhubuli ya warema kuna umliva baharizo azizanwari kuna ushida wa hufunge subhanallah nyezi munamniki khatima njema ya niki musomema ya latif likiwanada maudo shelizana njema likiwanada maudo bila na njema wandu hamanda wana jansa mwetsinu gona wandu washe kwa tujoka gona fami kwa tujoka gona wazazi ndia jihensi ukaya lafuku gamrudinu hambi yekati jaba nti uvumbua romjini hanyure famia hahure mrumsha hobo sera hakwa kuna shida mfanya tamarongo kuna ushida mfanya tamarongo paswe mndu hazi hanami yaboga mju ya ukaya kuna ushinda njaba kuna wala lawaringa armu hawa ruma wangu hauka hunu mru wa mru jwa uruma mru anikamrusa ero na we mru kazi zojo mkenishia cha izomika konte izomimika konte nrujwa unikabaike muhindi unikabaike 50 euros ndawe ola hajusmuti ndawe mru yafume mru izominga mzijuo pia mais je compte pas hunu nrujwa to 200 euros ndawe mru kada bahande meza izozo jom kinisha shabini je compte pas gejom kinisha bego jononesa kakuja wewe urume wangu sha je compte pas izo ntsuaza yabuga mbinu bakuma mdojwa hunu Faransa haswa Marseille banuko shakanga mjohuwa jomkinishi hayatije wae ya to 200 euros yani kemdu ka mwanzo wotiram izo minga mzijuo na minga mrongo gamano nezembi izo minga mjuka mrujo uruma mruhula ni kamru la bela shonde haka mrombani na walangwa vila nao izo minga mjo na minga mibanu gambabuho walaikum salam Arlette izo pia minga mjuo wujua hubala mapesa modehu ni kamuhidi haukulo shari lo tabioli nuna nzambe bwana ulanga manzo muwe paso bwana ula gunderange hutwa sairo mnika hedi hawa mdu izo pia nga mzijuo izo ujirono Marseille na minga mibano gamano nezambi nabuga mlitsina nuhambi yebu sinema wallah ta wallah ya manzamvu Mwenyezi Mungu kuna kaushida unishangaza zia wa uchamfuwa hao zia yezembe hambi zaha ransi baurisa
Yehulala na wanga, hutunjia wanga, wanasho hangu, na mjirespekte, mjistehi, mdojo ukaya ngani na sharafa, mdojo ya ukaya ya dignité hanyu gyo très important, mdojo ukaya ya izungu zangu gyo très important, kaziti sawa, ne majilini, walomo nziani wa huzao, ye mruwa ya tijihamani, hamrede ni sinema, manada mwakamili, ya fungiana dina manamshe, wafanya komplo, wadungorenga wanawashondo fanya menage, huniki wa confiance, nensi ya Faransa, udo jere l'hoteli, udo jere majumba, orenga wanawashe, wanda ufanya menage, finalement, gorongo wanawashe watuna kirtas wa Komoro, heni jafanya haziabo, go oblige, wale kumsamba mama Yusuf, Gyo oblige uje ulalida wena irangu gewo mlive. Imana mshawa ihaharaya. Haba no tina parjo bula ulale nami. Yezungu za hangu zini tina parjo kubule uzikome. Nike mapesa hangu wakati fanya hazi, tifanya menaji, nlive. Ebwana haba katumliva mpaka hambuli halalade nae paske yode kontra ya ha. Yoti kontra fanya do nae. Yoti kontra fanya do nae. Imana mshaku ya na fierté hauko usiku ya mrumshaye ya mrumahe mwanyanya ya mdunga ya kanzala lide nae ya nza ya mkome ya nza mfanya ndugu sodizo hambi ya mrumshaye mwanyanya kanga miravi nende zangu sheka ipasa la lida minawe hauni kome na uhulole mwanama haone sa fierté mwanamshewe so inu deuxième fierté ya onesa yokaya no tina ubuli ya unikome wala tina ubuli ya ulalede onami nikima pesangu nende zangu finalement hu avuo mwambe yokaya eba nungu harayo nu wanawashu wala ontipia wako ujabano walati silala nao. Iba nungu harayo nu wanawashi wala wako ujabano pia walati silala nao. Subhanallah. Gu confirme ya uka wanawashi wako ujabala harumwe emenaji wako ujahazini wala hawarenge pia. Iya buongu harayo sabari nibuli ebay serien nibuli ebay mafiti izo dakika mbili so nibulia. Subhanallah. Alaikum salam simahirina. Subhanallah. Sabule kalima kalo mafiti ya mrumanzao mafiti ya wandumloma amuro walikum salam Salahuddin mafiti ya mrikao manzanao shayo mafiti urege mwanamshi wanze ulaledo na yasibu amnike mapesa hibo sinema gamrudi tina nuhambi wallahi mna menasi wa hao kana ushangaza gamjoba ki boulevard national walikum salam Ibrahim Tawili gamjoba ki boulevard national depuis 18h jusqu'à 22h. Ni rentre. La fois que je rentre, je rentre hemindu. Abonga mlitsana bekati hutorea. Alaikum salam Siti Ibrahim. Subhanallah. Yanuma kafa hinri. Zintabia hinri. Gamjonga majinru. Ma aktivisti. Na wanada mwabeuka tura. Izo safiri zao ya latif. Wanasho hatu wado hufana juhudi na problemu horohoni wangamie. C'est ça ce que vous voulez. Wado intimide wanade mwa mafiti. Wanzu wado warenga warumia. Izo dizo mwana ukaya ketubidi rwane nizo. Yujuwana nizo de mzungu haudu lasi. Ala furanse sinema dauri isa mdubani hao. Ikaonga wanamdumshe na wana. Gwanzu wana washo wajahunoti pia watu na kiltasu lalede unao. Finalement, mwanamshe complice wa wadamba ukaya c'est rien tukahumbulia bekahumbulia gujohuliva hadi ngojokansia ugojoka hazini n'importe quoi ekakutujuna na valeur wewe wangu juna na valeur mwanamshe wo ekakutujuna na valeur wangu juna na valeur haka wo mwanamshe respectable Dieu demande à tukubali. Wa alaykum salam mtukufu sa ustad Sadi Bashir. Subhanallah. Mwenyezi Mungu ananiki khatima njema. Wa alaykum salam Marimadi. Yarnike taufiki. Yarengeze zero. Pleziri njitirangamize ilitoa duniani. Ilipata aibu. Angalia ngwa mugoni shangazo njeba na nuhuvumbu wa mjiwa hao. Nane ledahula hao. Uje udungwane mrumshe. Ulani wanu wa Komori. Na ukula usitanifanya hatamna mazi. Haukanga mji ya ukaya. Gamina maangi wenji. Wawa johanza ubuwa ima utsobo so shekatula masahafu. Na miti do kalkule. Izo miti do tlende za ukanga mji ukati tlende. Ema utini dungu. Je sais, ukati trende ye mautini dungu ya boga mambioni mdojiwa. Misi de wanada mwikao ngwa jihada ya ukangwa joba kata 2030, ngwa joba kata 2040.
Mimi msuju wakaga mjuka na muhata maudu. Haukanga mjuka ya tsitlande mautini dungu. Hawe mauti tlande tsi dungu. Ya wami si le calcul hufa. Hunu suifutu wa 50 nga wajoju wa jem raja hu elimine. Izonga mziju wao. Na mais je suis là, je parle. Je lutte le mal. Je manifeste à ce mal qui se passe. Yabodo mwambia nyauka mkira tibeka tijamani gamrongo nsuri ya sura mwanadamu. Nsuri ya sura mwanadamu. Izo mikado konte. Wala kabatu wanadamu ajoka baike shi huwa ni milioni ziani. Wani intimide ndringringre. No. Amjone sondu mahangu. Gamjone sondu mahangu. No ushababi wa hangu. Ya ukamimru mme. Baike ngwa ushiwi. Njaba mjoshila nwane na ushiwi. La. Je peux me défendre, ni amener ronzima, ngi wakatoni ulo. Ni bale rombili, wakatoni ulo. Bahi ekaide ou chanfouhan, ni batani han. On ne peut pas vous laisser tranquille. Laissez nos soeurs tranquilles. Arrête de profiter de les intimider pour rien. Alaykoum salam zonsi. Ça veut dire quoi ça y a la tuif? Ça veut dire quoi? Nous toi bien ya Rabbi. Msujam jihensi, harmwensi inu, gani na makertasi, gam intimideo, gam tabishao, wane washaluma feblu, gam johurenga hazini, gojon bulando lala nawe, gam johurenga hazini, gojon bulando hukomea, finalement mwanamshi afanye hazi, hatuwa katwa bidi umlibe, uduhamba ukaya nsojohurenge mapesa, wende hurenge shambru loteli, ubakarmwe loteli, mwanamshi hanjia, ahambia umlibe, haba nsuka upara ujahonu, haba nungo jo, bankuja elezwe hadisi, hedi niko fonksione, haba nukango ujo, obligatoire ni bulie, rireme, ulewa, gamjohurenga daima, udofanya hazi, finalement, goani, gamjohulibe mwanamsha, ben non, je suis pas là moi, yoti de fikire ya hangu, merci Nadje la vie, yoti de fikire ya hangu, njeba nunubole zungo za hangu, tifanya hazi, hezemfu za hangu libe, haben sina huliba, kujonshitaki, kutina kirtasi, wanawasho wala pia wako ujaba nofanya ménage, wala pia tireme, wala pia tirenge, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça ya la tuif? Vanumdu wazeka mdu hufara nti kirtasi, mdu wazeka mdu hufara nti papier, eba nye jenwane de mdu na ze nationalité majibabe sans esprit, eba nye jenwane de mdu na ze séjour majibabe sans esprit. Vous avez quoi dans votre tête? Vous avez des cailloux ou de quoi? Ou vous avez de puma dans votre tête? Mwanadamu hufa kamdone ngema utimo kamdone ngo hufa mo kazaja mado fikir bala anlaka kamna ule wandu nayi bala anlaka kamna ule jikaza na makiltas fantom mlo nayo kamna ule jikaza na nationalité za rabu mlo nizo nyoti pia gamjo hufa mlati za kiltas zino nyoti pia gamjo hufa mlati za séjour zino gamtsongo jikaza na banu ruwazaza hanyu ruwabada hanyu wawaka mabledar kwa chakana makiltasi lewo mlo ajage na makiltasi gene hazingu fanyo ya dojikiki na ulungwa na swatu wa intimide alafuga jo unjuha makaba bwana mabibi wadaba tulamu ça te concerne pas, ça me concerne, s'il s'agit de mes soeurs comoriennes parce que ça fait mal et kakwatina na umahao mide mwana mahao mzima jakume lohunu farans gamdo ditena mbelibu makalbosh e ko wana washwa komori watona wando mahao wa wadailia mide mwana mahao mzima jakume loharmwetsino tina mbani nafasi tina mwambien je suis prêt à partir où le sait ce bas monde pour mes sœurs comoriennes. Haukanga mjuka yede rohombi mlonio. Mwezankut, gam tabiao, ba tulamguni kwa nashohe conseil, tulamgwani lo nashohe, tulamgwani lo zaza, gazim tabisha no moroni hanyubo majingu. Vous pouvez me détester autant que vous voulez, les calboches. Gam litina no hambia mjomba wewe, laissez nos sœurs tranquilles. Mlibe mapesa. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Eka kuja mpala dans 3 jours wamnike mapesa. Eka kuja mpala dans 3 jours wamnike mapesa. Nganjo hafishwa komori pia ngwajo hujua. Konono ngwa shangaza onda. Watukofu. Tunamuka de la 19h. Tunamuka de la 20h. Tunamuka au boulevard national jusqu'à 22h. Tunamuka au boulevard national jusqu'à 23h. Eka ngurante ou rentre à pied. Eka renge bise karenge métro. Ya kunamdo joka ya wei hata wakali Mwenyezi Mungu. Katuri ya shiombe. Mihoneti de ujoni wanife. Non. Hey. Mihoneti de ujoni wanife mituramu. Nsinaure mankodi hata nife zonabo.
Wajua urema hata wakewe nji hata kakandisi watimizi. Shamihono mili na mihono mila runa wanduana runa wanduane. Nonga njobala ronhonzima mwende zangu. Tina utolala na hafabariji. Laissez nos sorts tranquilles. Ma profitorum la unu faransa. Na mzizi batani zahani. Na mzizi baoulisa. On a choisi vraiment, on a assez. Avec des problèmes bizarres. Et des problèmes Muhammad Aouganamdoumché. Reste avec ta femme. Et tes enfants. N'importe quoi. T'as pas honte à chaque fois. Non, non, wanashenko waranga hazini pia waotsone buli ya tireme. Ya bowo wakaudwanza uharaye. Ya ono ça va me faire mal. Ya bonsina uhuliva. Eda shitaki. Malikum islam asya la tuef. Nyezi mnaniki khatima njima. Na mlisami hikari hizaleji à ce point. Hauka garanzor wane na magaya. Na garanzor wane na nada mwikao zitwa zao gizo magaya. Wanada mwikao watunatamba imani ala tuef. Watu ujua kimwanamshe wa wiha tabia, wiha birobarini, wiha sufre, wiha ani, huwa suli hunu ha galere, na ni manzi jimwanamshe hangu, na ni manzi jimrumshe hangu, na ni manzi jimzaza hangu. Shezu zonti pia kamtuwa na ganya wanga mtogo, gani na rohombi na upe una udo, uyenga tula muna ukam na parjo spiti mni affronter, mkeba mdo ambeja ou haujao. Parce que celui qui va m'affronter, c'est le carboche, et celui qui va m'affronter, le dit sans te viser, mais je suis là, avec plaisir, j'attends, et je vais affronter aussi. S'il s'agit de mes soeurs comoriens, il faut qu'on protège nos soeurs. J'ai jamais été là d'insulter les gens. J'ai jamais été là de manquer de respect aux gens. Je suis là pour manifester le mal qui se passe à nos sœurs et à ma communauté. Matoukouf, courage ma sœur. T'es une amour. T'es une amour. Que Dieu te garde longtemps. Tu respectes ta dignité. Tu respectes ta personnalité. Hujone saukaya. Parce qu'un homme comme lui, c'est un cafard. Un homme comme lui, c'est un criminel. Un homme comme lui, c'est des ordures. C'est une ordure. Nyezi Mungu joni kauka watwania. Huonesa ya ukaya. Ezungo zao kuna uzitoli ya mwanadamu ikao tuiresaria. Kuna uzitoli ya mwanadamu ikao ya hurumisa wafanya hazi. Ya bidi ya hulibe. Ya nzua hu intimide. Na minga mlidisana nuhambie. Mlibe mapesa hai. Kujamnike mapesa hai. Tu vas comprendre et tu vas regretter de toute ta vie. Alafu gamlidi nuhambie. Owana menasi waho wa watiti. Watiti safi. Gamjoka kuna hujo soni mwangu. Kuna usubuti unjili. Shaga jomkenishia upue wangu. Na wangu jua puwa ntuwaza. Haukaya mimi uomba Mwenyezi Mungu maturamu yake radhi yake konta. Haukaga mjoka kana uparo joka konta. Maturamu yake konta. Yekati ulawa yatilile ya jibiyo. Yaone ya ukaya suile mwanangu wakana makosa. Haulawa ya muwaharu alidaraki. Harenge makosa ya yatilile yatisikitihe na jibiwe yatsehe yambe ukaya tikana mwanamzima. Mwenyezi Mungu hampara badanga buyamdo alidaraki. Shana tikensi halili. Hauka je suis un homme et je reste là pour toujours s'il s'agit de réclamer ou de manifester ou de lutter à les erreurs qui se passent à notre famille. Watuko funganda harme deuxième message. Deuxième message ikao ya kirohom bina upeu waheze famille. Ikao waisha babi ya zola waiche. Ikao ya jahunu Faransa. Katsina kirtasi, partagez s'il vous plaît. Katsina kirtasi. Sha yekala la yekasiwa, yeutapala, yeufanya niza ufanya. Nzadzahe nge mwade. Bada mzadzahe nge mwade komori gena kaseri lebele. Ula moto ola hanjarma mtsango yaringe yani mtsango wa 5,000 euro. Bada hanjarma mtsango wa 5,000 euro. Habaki umtsango banda umtsango harenge hapare famia hai. Hawambia ya ukaya gamina tirenge mtsango tsao ni mapesa tsanu. Njo hanza ke mapesa anu sikati hansi tulumba za makirtasi. Shara ili mamange mwade na walawe mrumzima. Walikum salam Asia. Yarenge mama wende bushi neda fanye treatment.
olede moto ola banda hazala waeche ngutangiye fami fikira baada mzaza henge komorenge mwade na bahe katina keltasi ya jwaba gondo arenge mzazi ya mbehe bushini wajuha mzazi mzima ya kabala musa mon frère kwanza orenge mapesa ngabondwa signale s'il vous plaît mets le cœur et le GM parce qu'il y a déjà qui signale ngabondwa signale s'il vous plaît wakatila waka mzazi mzima bahai imzazaho wadi alonu woka na kaubona hakayo kaseri yetikari warele mapesa yao rado mpisha mbanduyo hila hatu wakati miezi nga jorenge shumbe shahe badinga wanadamu wanzaro hombi alaikum salam la République badinga wanzaro hombi ye moto hambi ye fami ye ukana ruhundre namna nipehe mapesa ni bebaktirenge mtsango 5,000 euro wala we mruhoda honi ya renge mama ya mdalonda bushini wende yafanye treatment ye mzaze moda hona baukaya ye banu ngobe homa pesa yende yafanye treatment mbulona kaseri hadi waza ukaya mruju wa upulale bele hadi waza kakaseri mruju wa ubona shagwa bukaya ye banu gwanzo renge mapesa ndelalate na mzaza ho kana ubona sikari warerea radum pisha mbanduyo hila hatu wakati miezi ngajo mtamani subhanallah subhanallah ya latif lo kalima hindri la wambia mwana ulo hule mzazahi ya lomade yanzo mzazahi ya tsahe unono rijoka wenjwa kana kaseri Mwenyezi Mungu wabone sekun fayakun gera mbebele ola moto ola bwa tukufu hamba mama ifasira bo hindri yabo mnone sauka mzazangu katina mbambu kani yeti mzazangu ya fumwele mapesa ye mwanamme mzima ye mhu ulo hula habamido ubalo mama ye motola habehe mapesa shei katika da njajo katibehe mapesa pia njajo behe 5,000 euro njobe ha 2,000 habeha e mapesa hula komori wala fanya ye passport wafanya zeronga dungana dena mama honda bushini hohenda bushini valaga jaka honda komkuwa mama indi afanye treatment haka honda indi atsa msafara ya renti mama bushini ili atsa msafara jaunu Faransa ya latif ya latif gamanton mwambieni hadisi emanza kudura Mwenyezi Mungu gabo mnamwana ya kalarinyo ya kamwade ya kana kaseri shehito mzaza hema doktor mwambia mzazo kaya wika na uvuka habakika na dakika nchashi yaboga manzo mdole ukaya yatawakali mgutsi mtsovu wodi ya kana uwadi wa kaseri shehito hani para ilia njarma zenu azafunsadi Muhammad Jibril ema kalma nabia mama sababu izuma doktor wahambia utizilenge jusema nzombe Mwenyezi Mungu be kunfaya kuni mzima mwanza jawabu mzima Mwenyezi Mungu Jabbar bahi timwambia fundi kabwajabira hata hale mzaze ula mba ukabotira ula mwana habono ema doktori wajishangaza owade kausuone Allahu Akbar ula mwana habono ula wade kausuone ema doktori wajishangaza wodi akana kaseli shehitwa gabona mwanamsho hatu ikawomikala wa uzamba banu hala komori haka komori hende Dar es Salaam hende harmazensi zonsi pia hende haukaya hakana kisti ya kanku ikaw hambilo ifo ya jo ya kisti yamba kena ujo pasu la Dar es Salaam haukekedo anza fanywa gena riski ya sibuke gena riski ya afe mwanamsho hatu aja unufaransa mwanamsho erudarasa hende hune madoktor wamba wamkazi za wafanya ze ecoles analyse wamwambia ukaya inu ngio nku haku ngio harmaze kote zombili gebido waje responsable ya je ya sinya usiku wa yo operation ya kedamana yemanyamnya mzaza hende hasinye bahola manamshola le date la kazi waende yafanye yo operation wa usiku jahende hatunda ondria owade ula ulawa owade ula kauti na bala ula wade wambahiza na mbahiza
finalement wambako na orenga riski hunu Faransa wakazo usiku abidi jua fanya operation hende hundu wade kauti badala haka udunga zedua na wamba zedua yabonga mdudini mwambieni ye ulona uwade anemportu wade na jusema za himide Mwenyezi Mungu ya ombe zedua Mwenyezi Mungu jabaru ngujombonesi yabosi kanza nabiye mzaze woi wahero hombi yambiye mwana woi ya ukaya tibehema pesa jerdo huli ya mzaze hombandu yo hila hatu wakati Mwenyezi Mungu ajomtamani bawo wade wakaseri kona uona ya mzaze woi hadi waza ukaya kaseria bele mbujo pula lebele ekakabati solution mbujo ubona shazinde zero hobi haize fami eza jiri hindo shababi ula bada habali ya mama honda hula bushini eza jiri hindo hede habali ya mama hula heda tsamba nyumba hamwati hado henda mbale honda doktori zi rendez-vous zirengwa na bala ya sinema ila geba vuni gu prepare msafara wa hae ya passport ya erewa ili ya bile bushini ujangunu Faransa heze malizila heze malizira dizo ha preparo msafara hakanza ya pashie hende hazingara abasalizamba onge magobani bushini ye mzaze di yazingamanyi haneze mali ika obligatoire mbaba mkoma lulo bushini rangu hale ya loiho wajue hadisi ya hemzaze ola usufre wende wa mrenge shanga joko walo bushini wa ukwati na tanongo zao ya bwe mwana hahe de ya para mapesa ya ere ye mbaba ola ya okipewo mzaze haruma ze traitement ola mwana hahe mwana wahe fami mwana wahe mwanyanya ya mbale honda bushini hende harengeze mali hakanza ya tante yafanye msafara wa bushini ila 5000 euro yanzia jehunu Faransa haba hatishiwa ne passport ya Faransa ila hundakaula tsida inge magobani hafungwa na magalero hombi hamanda ini ya rabbi na magalero hombi hamada ini ya rabbi ya bwejo mkunisha ke fami wa kosione ye fami wa hadisi daone ye shababi woi ili ndi afanyize hadisi hizo ya Latif na magalero hombi hamandiyo mzazi hamandoi ye mwana hae utuna kirtasi ulo hunu Faransa ya tuna tarungoza hae ya njarma mtsango juma usimbu hahazi zanwar ya njarma mtsango ikawa mtsango wongo jokordi ya tsangi wangu baada ya saharenge ya unjile mnariali woda mzaza hendi ya fanyo mbakretma baada mzaze gemwade finalement wenda hula imotule darengi mapesa lanzo fanye msafara ya pashi ya Latif subhanallah Mwenyezi Mungu hakaumone saukaya kuna kaupashia zemadi huzila tashangu kwa magobani Mwenyezi Mungu jo hati magobani usufre hedu hati mzaze ujumatambu na mashaka yanzu mwana hae yardia tahima pesa manajina yani kembaba na wangu walohu laika woti fami wa ukipe mzaze wa alhamdulillah wadisomo kipe ula mzaze Mwenyezi Mungu ujomba unono insha Allah ya hunena namna ya renge mzaza hujaunu Faransa ya kawe zevaiza heze fami haukaze fami za hizo fami za peu gamdedi tina nambia ze fami nyi wanadamu wa peu nyi wangu wamba ukaya mleti mzaza ho banu bawo wade ya dola mbango toka tu Mwenyezi Mungu mjumtamani nyi mfungia nada nyi mwana hanyu edarengeze madizu ya pashi subhanallah ya Rabbi Mwenyezi Mungu nanike taufiki Mwenyezi Mungu anike mwisumima na magalero rombi hamada ini rombi keza ya lulu rombi yoza ya rombi Hindi hangu fikiri bala c'est facile pour voyager avec un faux passeport. T'as essayé, Dieu t'a puni, il va te punir encore. Un criminel comme toi, une maman ikawo hajisante délaissé, hajisante vraiment imwana hekatina zemaye za hujabushin, imwana hekatina zemaye za hujangazija, ika obligatoire urengeze mali, ufanye utante msafara urense mzaze wodahoni. Na bana humadisi za humrengia rendez-vous. Gulido ze rendez-vous za hema doktora honda indi afanye traitement. Uka urenge mapesa nzo prepare msafara. Mwenyezi Mungu akahonda indi ya songe uzingarwayo. Ya Rabbi, subhanallah, subhanallah ya Latif. Zinutwabia hindri zilono wa komori, zinufikira bihindri, mrugu jutsa wa manzani rahana mru wa fami, ikadedi mrugu jutsa wa mru wa hule. Mapesa ya mrika utuna kiltasi ya simbuha, ya renga mtsango ili ya hubiri mzaza hai mwenye humzaya. Mzaze na ke mru hazi hata
shawo mzaza mru bai kengi harmade kongowo mrudo omba Mwenyezi Mungu mru ani mruba ya Rabbi rejiza mzazangu ya Rabbi mzazangu atife hauka mzaze kabadilishiha mzaze laukana geirewe gemjufumuo gemchwavuroho mzaze subhanallah badinga wanadamu wapeu parce que shababi wizinu wa prepare de ne famille zinu wa prepare de noa luzai zinu pia wa prepare na mlete mzaze koma mwabeka msumbalia memoto wiyatsa himanzani iyo koma ya megubalo mzaza shamsukaza mfanungu za kirohombi Mwenyezi Mungu amlibeni harohombi gamjo utao mtsama avuka wende bushi nuda fungwe mwanahani inu rohombi ndai alhamdulillah mzazi hadunguze swa ho wanadamu wa mrenga ne majirani ne mbaba mkomoruloi ho depuis longtemps ya m'accueil alhamdulillah mzazi hadunguze swa ya shababi Mwenyezi Mungu jomfungulia zemali neze mvu ya saidi mzazi ho insha Allah. Mwenyezi Mungu anike hatima njema, Mwenyezi Mungu anike mwisho mwema, Mwenyezi Mungu ajalie kwa wanadamu hudo anzana rohombi keza ya lulu uyabasa ngujuka ujuonaje umjiwahe deja wajua waelewa warambua izo wiyafanya wakanza wadziha mfami vous êtes comment les familles fantômes na mleti barohombi keza ya lulu yapo deja moto waikatina confiance hani total mzazahi ngujo mhatsina mweshekedo anza mzazahi yafe yapo beya samturukuni kumorikana huja na Mwenyezi Mungu jombakirtas le plus vite possible yarenge mzazahi ya jehun yajia mkenensize yajia ani ya mrumishi ya shulumishi mzazahi shamhansi ya ukaya vomie mali jerdom ni kambanru hila kaseri ya bele mrubona kabana uwade utsona solisoso mwa Mwenyezi Mungu Jabbar na ujuse manzari mwombe bwana shohangu mti desespere mti hise tomaya yolo mwade na kane tomaya ukangu jobona hauka Mwenyezi Mungu ambari mwombe hamba udoni astajib lakum na mniwombe ganjombani bahingari mwombe ya Rabbi jailie mzaze uwo yabone zemvuzahe zije ujane shababe uya hundu makirtasi ya renge mzaze hae ya kawo harmwe maandui neze nusumbiani ne maenemi wahoda honi ya jezahe unu ulaya na haina waseulu hamandu tabio Mwenyezi Mungu amkusudie inshallah. Watukofu comme d'habitude njahoule téléphone ya hizi appel ili wandode par participe sha ikama mahangu ngeabo kama mama Yasin kama mahangu mama Marie ngamjujo mpala na messenger mone sezera aizahan neze fikira zahan ili zelongozi nzi change haukaya ndizo wadzadzatu kawo participa na zemisho zako wanu wadzadzi wa roho njema amino kaya izuambao Mwenyezi Mungu ujol kubali nike Kabul ili ngwa mandazini ruanenizo ili zichange ngamjujo upara harmo messenger de messenger hau participe monese zera aizahanyo neze fikira zahanyo ne zero mbizlo na ze fami yude mana nkwambie majeve ya ukaya haina jeve juenda hata si Komor hawasuli Komor haono hakanamba proje haune fami wali ilamba proje hauangamiza ilamba proje mnatsubuti arongowe na mdaze myafikiro wana yafikire retour shamuheda mrongowa ngamjuhunga ma enemy ngamjuro manyigang mfanya masahir wadzadze wanga wajahunu wajazirewe wadzadze wanga wajahunu wajana mawadi wadzadze wanga wajahunu wajana maproblem shiwe na jana izo zonsi pia wafanyi wazo nana zefami yandui wa mru wa ukauzungoni mamru yandui wa mru wangu karibu na mru shakuna hundandui waho wambange bushini ngawe Faransa wandui karibosh shandui wa mru yechoka karibu nawe hahuyenge haka kontre nawe hafanyani za ufanya ili ya hukwense subhanallah. Mwenyezi Mungu anike khatima njema yarinike mwisho mwema ya ujo kwanza pale messenger li ya participer atu wakati jeu d'artsahi telefone parce que sitabaga mjutsa usikwa jana
njaitsaha shagarjuitsa prochaine fois Mwenyezi Mungu arnike khatima njema yarnike mwiso mwema yajalie mzazi wako ya mbe unono na mvu ye mwanae ulonula ya utsona tambaza makirtas Mwenyezi Mungu ujombe makirtas ya mbe mvu na malinji hata ya saidi ya mzazi ya mbe unono hata je ya range mzazi hujahunulaya nana hamanda yolo harmatambu na mashaka nana haini ulo mwali Mwenyezi Mungu mbe unono na haina ulo na fikirambi ya rohombi ya dojo ukaya manga mruja ukaya nuridhik shamrukaja ili haudhulumu mru ne mru yaji izo yefami wafanya zinu wa decide ili wasakrifie mzazi woi baada wahisatwa maanae haunga ona rohombi nae wajuanze mzazi alalea finalma mzazi kajafa ngeyabo ngejuma honda la pitali Mwenyezi Mungu ngujwejaila yabone wahanzahi rabbal alamin. Assalamu alaikum mama Yasin Mfaume. Alaikum salam uturamu neletu ngoji tukufu murdunga umjoka urdunga tena. Assalamu alaikum. Garandiso za handani za hemzazi wa hatu yu kwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bano abahaze fami Mwenyezi Mungu joristirisha Allahu dezila zaho sirulo manga paske bano abasainu wanaja mwasara di hamavwai ngwatungu tahamani angala mzazi hamandoi jadamando yalona mna mwana chuo yatona papie yajisakrifie no ya angali mzazahe babashke mbunge na mahajana bashe mzaza mbunge irewe ngo boitanda juu shambato johanza kene moya todo dusema twe mwangalia yafanye zembio za hata ya hunderia lino chayabo nariswamihe moto bayabo haunukana ngube kweze mali za saidie mzazi shakaja kauna kangube kweze mali uende ya mtrahi afanye hizo bahe Mwenyezi Mungu bano hadi hadongwa ngugo moliba abakutongoliba hunu katuliba sheki espèce mais le cœur les j'aime s'il vous plaît utoliba espèce bwana narangali mzazi we baba ngufa kazi yenshi utuwe yaloneze famia zamna mwana mzima Mwenyezi Mungu namhitina moya rieshenu wa hatu haina tuza ya Mwenyezi Mungu ya mbeba toma ya mndu mwana amba hunde ritanganye baizonda bweka kana mwana mshohea wakana wabili kaja tofanya hizo ajona kawe mzaza hangu chawan wafanya ile daholino Mwenyezi Mungu na washwamihi wajua watahemana waiswama wajua watastafiru wataheze mali hele mwana ya sufre wangale mzaza hao Mwenyezi Mungu na bariki wa walo bushini wasihevo mana hiyo Mwenyezi Mungu tuwasaidia iskamgwa benze Tasho ya wole wo wasawa tuwe mwana uo fikira wa mkafikira biya chukaniyo maskini kato duhamba mzazi bashke kajaza yangu yonde hele mwana uya kaufanya haja hafanywa hizo bainga nuhambi yobo mwana hangu mwana mma hangu mjoba hangu msujua mahaulo niyo shanga nuhambi yokana Mwenyezi Mungu jo usaidia ya hunike swiha Allah ufanye hata uheze mzaza hobo juu kanseri mbuka tohufa watu kawafupia zonrabo gaweze treatment kaja umbiwa ya jivanu sha uja mwinji sha ukuturenga bomwana tubarazi yo kauso Mungu wafanye jitihadi ya hoino Mwenyezi Mungu jo uba jitihadi Mwenyezi Mungu ajailie uhunre zenza maana uhunre papie kambwa vene dabo kamsina mwana yatimizima haudu farata shajo kati urege tunika ishe mwana mtiti wangu gena wita mwana mshe tajo kati unika eno ujisortise paswe yabo chuono kanga uzwa maana halafu ye fami inu wajuhe wanaleshetwani waumbise moto woi neze malizo wabehe watame ngombe watu weu eza saya mbele kalbo shila mrumme baba nusisi garanzo dodo la shabanu katina imani katina wangu umme malahoni Mwenyezi Mungu anatoneshana ye mwanamshewo itimbarazi ya ukanamu na turuku yeze mali hizo ekakatumnika baba nu zina bane manangwa haramu bashenda tubamba bane fanya wota sisi tahastafiru chaizo kweli kamba utililirejeze tena kasi kaulirejeza tena sasiralie kautodufanya ina sawa mbe swami mwanamsho wenge na haki na rengeze mali zote zemvuza hobo mwanamshe Mwenyezi Mungu na hube imani na subira insha Allah Mwenyezi Mungu ajalili kalbo shilino yatoweze mali hizo baba nusi ngatongo hatima kwa yo malahoni shawiti mrumme chuo ya unawa undu wangu washahe wanafwahe watazahe yatojo warenda zema saifo ya wale ya warendemi bahe kweli wanawashi kweli wajihansi kaifo huze zungu za hao haribala yohal la ya woyote
hazina abu msamrengo hazini mwandishi wa zina yabo moto hisa zina yabo mwana mshawo ingani wambio Mwenyezi Mungu ya huranda helio sha Mwenyezi Mungu jo ukause kamwa benze Mwenyezi Mungu ya hunike imani yao ne subira yao paskerishie hadithi ila turamu ya paroyamba na shimeji wao mrumahe mwananyuho huwashime kefale ole kalboshido karibu tongo yote helo na zoto kufanywa mtongo la ngele tege habala mwanamsho wando mwanamsho hamba ngomdado zema umkahazini mlike sababu ya Mwenyezi Mungu hunde fadhila shawe kama ndeni badili abukutuhumra kufunga na udunzo kiyama shawe wala godo ya hunde mazambi he hazi yaifanya au paske yoka kufanya hazi saizo zina paske msamkazina yabobo mwanamme kalboshi ngona ngumsha unafami kozwa ne fami yao beka uha kama na mfwao haumgumshaho kujajojibiwa hulizinji wa hukubalia wa mapodofili hamadawe wa uti wa mwashe wa wangubahi kweli wa walumonzia nyota homa pesa chawoti wa mwashe shembo mshembo yi ya unaukana no ziongoza hangu bizona za lweri mfuzi towa yode heli ya mgumshe ngamifieri ya haho mwanamshe mwanachi wangu mwanama mwana hangu ngamifieri yao uheze mali bakwa heze mali zende nomvya hunreshewo kama liyo hula shewo mraju shuhula ngamifieri de toi ma fille bahinga muhambio ukana mwanamme woi ujonja mroni eze hawa ziza huwa nasho wa upia ya zirenga kwa luna lillahi wa ina yekutina mwanamfwaho yekutuna mrumshe yekutina wana yekujaza mwanamshe kutuona danzi kutina mzaze mena situra mwambe kwa jomwe yewenda wendo Mwenyezi wendo yewendo yehufala nindo oya mbeha yako Mwenyezi Mungu yojomtoa Mwenyezi Mungu bahibo mwanamme stahafiru uone kama unanashwa kama mwanamshwa hausa serare parce que yode heli desembo mshahi afanyao yote helo wanashwa hewa fanyao yabongu tungu wafanya heliyo paswe leo era wala mpira yabonga bwanusu ba warombo mushahe mpira heliyo bae harenge mufanya narkerazi Mwenyezi Mungu baba hana mabayari ya umrao sideri jipuli yao rutosale giri azali yetia hatu manetuka uhadezoro hombi za hatu hizo rende yao garendo hizo fami za hatu kwa rendo nai wana umahatu garwa rendo nai wanroshatu garwa rendo nai ketu change angala mzazi chuo na mwanamshe chuo aluna imani warendo hizo yenti tuka uhaje kena ukauha banu azali Mwenyezi Mungu tobeheze mbuda za hai jende ke mangaika njema abahangika uhao rere wa mnanyuha hanazali parce que Faransa abahainu ne Komori risala biso change Komori katika hudu katika na twabiami abahainu haina bahanu avira goro wambe wo Komori parce que hamba Komori ufanyi haje wende bana mwanzo hule nyama ufanyi haje ngwatongwa bese ngwatongwa hudu hakilo za nyama kwa linadillahi na mkerazi baba bize hosoni za hapu zinde joka urizitambe boni haurizite mboni paswa amba zina haramu kama unamrumshe hamara isharafa shako yonde sharafa shamrumshe yonde nrongo ya mrumshe na kerazi wanama baba bize mbuda zinu yanuhambe bo mwanamshe ngamifier de toi Mwenyezi Mungu hunike imani ya hunike mrume waziona maji insha Allah Mwenyezi Mungu ya hunike mapapi ya hunde mali hunde za halali na hiwo inarenge mali ya miale ya ngondo ya mali ya haramu ya mali ya zina ya hunde mazambi nezevu zao netoka jalahi bo mwanana mimi masini pari ngani hwambio na mi wanamba turamu ngani hwambio mwana hangu turamu ngendidiru hunde nrazi ya he telefoni parce que vanu yeze message ngezibegeo riangalie rihunde ba telefoni gamjohula leo gamjohula kama kini mama present video na sangari juoka kutufanya hazi vanuzimu ngorisaidio ngosaidio wana ngorisaidie yabona rujuhe si wazaze si wanashwaho wanao aiwazazao wana urpia rijuhe risaidie haina mbuna tobato bashedie ishia mama mama Yasin mama Yasin mdaukana daraka gamine mapesa wana mjenda na hule gamine mapesa mjenda wa hule sanga sina haruma nsihuvanu ngatungo para message ngono vanu ngalia angalia bo mama ngono arme telefoni angalia vanu mdaza wisherangu mama ishia
No, yo kufanya plaisir oui. ya uturamu. Ah, tseshi aragu. Plaisir ya hatu sisi. Ishadaba mwanzo uone. Nga mwanzo uone angalia ngono. Vane na trompeha. Tideti ule iPad dino. Si ule iPad dino ya iPhone, si tulie karti simu banu ya ngenda wekaje. Chasi dofikiri ukaya mrujwa upara appel normali. Yi jacket ukil appel normali. Amjeda na ule telefoni ile. Yo njaharaya, yo ni mana vangu. Ni paro wanama wanahangu, madani hangu, wazaza hangu, wanashi wangu. Bami yo minjaharaya. Bami zo zilo yabo kamja pulwa. Kamja raura jejesai kamja swa force chamonoka emzade mkomori ngudhulumiwa yemgumme mkomori ngudhulumiwa yetabadi mkomori ngudhulumiwa yemana mkomori ngudhulumiwa izo pia ngezijao vani singarijivi wao bari buhemato singarijivi wao bari buhemato karna ushakaribosha ombu ya remenchura rishagai yote mana namba ukana na rijuhe rihezere yao reya jijesai rangalie rifanywa na kotive rangalie bezo rambo kandizo mbili wano kango fanywa hazi basi ngo fanywa hazi wewa miliari chaiyo si hazi yako haweche gozo angale mshaho uangale wanaho uangale chainu inu faida ya hatu sonti inu faida ya nafsia inu faida ya hatu sonti pia halafu ngali mtaho ni wanama wazaza hangu wanama mabali hangu wanahu na rifanye turabuka demande urefize no ritikubali parce que na rimushili yao da rimwikuteo da yalone telefoni na rijuhe rangalie a partir ya homizi ujao rito tanganya rito hura baske telefoni au ujao rangalie rendele no mwendelo wa hatu bainungi hamanga sishioni garisomao zinji alafu yonde mana nuhambia uko kuturamu karazi mbe ukaba na baraka baba mkabatia force Mungu chanda siwasi a volonté rifanye zema volonté ya hatu shaba mkabatijo kahenda parce que bano zinji wa minyo wema baneza fundi Jibrilu zilazimi ni wendo wenji wa wahara ngamwelewa chalewo inu ya hatu parce que zitwa nkili ngelijwa uzinji yole mana ni hutahawe mbabili mimi nganjoju haranzima au rangalie rione yode mana ntwaro wanana rangalie zinu sauti je urambe kana ngori refize no karna ukubali ekanga sinemba be ya hoinu lakini ya DJ Sai ya gor saristimia kartina ndojo wa mwamba no mama Yasini mfaume mdauka na baraka tishia shani shilemba biti nishilemba biti yani nishile rangu mdauka na baraka mama Yasini mfaume nishile rangu mama Yasini merci mama Yasini bongo jodo nishile rangu directeur ya bizu mama bati jem watukufu wa jamalifu Mwenyezi Mungu anike hatima njema yakaubidi saidiwa ya DJ Sai au kaya DJ Sai ila radio ilo garanti rijo ya ukaya hawajiri nyumba ya botka ujamule zombavi hawajiri nyumba nyumba yongi na assurance ganza ordinateur shiwina jana na hizo zonti pia ili wandu walunge mipango kayo mipango ya utranquili Chaturamu katina studio ya juhamba turamu gena besoin amadizo mama Yasini yamba banu ya demande comme quoi turamu ya saidio no ntikana ta susi gamina amina iPhone saino walewa gamina mapesa banu abasano juha no lawa bana mjuda na hule telefoni ili mama Yasini mfaume yake tranquille ya dojo ya kaubidia saidiwa de radio ya DJ Sai ikawa radio ya DJ Sai woi hawajiri nyumba minja wajiri nyumba na bwa studio wenge na assurance wengu fanyo zinjika walhamdulillah Mwenyezi Mungu namjazeheri DJ Sai wandika ngwadungao hauto wazetambu hau efase zembizi wa hunrao hau reklame zango kwa desjilio dan mwela do DJ Sai olade kao ngurumio ordinateur shuhuna jana nana makazi ka hawajiri special ya hanyo shami turamu telefoni simple walewa telefoni simple gamina ye tableti yinu gamjuda na hule ye telefoni ya boheni ulo na usaidizi na be harma ya DJ Sai Chaturamu marhaba menjima ma chérie mama Yasini Chaturamu s'il vous plaît ukana baraka mimi nsutsa usaidiza ukayanja wajiri nyumba ni libao ntina studio nsumi erumia ordinateur nsurumia kwa que ce soit mituramu
ntsiutsaha wala marahaba menji he mahaba ya hanyu neze nyanzo za hanyu nejizijitali za hanyu haswa mama Yasini Mfaume. Longue vie à toi, à vous et vos enfants. Ne mimi tulamu ntina besoin ya usaidiwa hauke usaidizwa hangu gami na besoin mje harmo ukumbi watulamu mje monese difference osumama kalbosh osikutuja kazale dativanu owe besoin hanyu nloniyo niwajaje mlo faransa kamil nana nywane washo mlo faransa kamil mje harmo ukumbi watulamu insha Allah wodo usikuluna besoin hanyu jelikaga mna besoin hanyu hanrogo zinji shazinu nono ntina tatambu gami na telefoni mbili gamjeda na hulenzi maiki arabu ntikana tasusi na risaidie radio ya RTL C9 iho Lyon ya DJ Sai hauka DJ Sai insha Allahu nge yabo nguwano na zinji garuano na zinji hawajiri nyumba wodi yakawbidi rende rahima son spari msaidie shami turamu s'il vous plaît e bezo msaidi zilonuo dokaya de mahaba ya hanyu neze nyanzo za hanyu neze dua za hanyu izo ndizo mimi turamu nlona nizo deze dua za hanyu bangabwe ma enemy waniremao deze dua za hanyu hokanga bwa hezero hombi waniengao izo ndizo nanza one mahaba ya hanyu sha hosaidia telefoni nsutsaha wala yotukaka nsutsaha ukayangamina atampaka de yabo doomba Mwenyezi Mungu yanike umrimle ye mzaza hatu lobushini ya jainde mwana hahe ya mwenjeze malinji na nzia za hunga makirtas le plus vite possible ya shahidi mzaza hahe nana haina mwanadamu ulona rohombi na upeu na muwankutu ya dojwa ya ukaya sepano humali homrufainia ye fami gerambe mwanyanya mru rohombi da hata mri yambe gubalo mzaza mri yambale honda bushini endi ya tsahe solution endi ya tsahe unono ya rengeze mali ya bengu pashio Mwenyezi Mungu hajaka umjibu hatubahatishi wakajabira baada ya rengeze mali ya kabidi angale mzaze na mwanya mzaza hahe Mwenyezi Mungu narinike taufiki yarinike musomwema yarjale joka na heri ezembizi change ruane nizo ngarjo hamba nezi change ne mwenye changement Mwenyezi Mungu Jabbar hata mpaka dayabo longue vie à vous mes mamas du cœur et mes sœurs du cœur hoa tokuva komor garmanzo na sababu ya Mwenyezi Mungu na sikarnauzia ngarjo wana nezembi hata zichange e marenda nai waile ukakazirendwa e matsimbambi waile ukakazirendwa mrumea joka mrumshe ustehilo mrumea jokaya mrumshe wanziwa mrumshe jokaya mrume ustehilo mrumshe jokaya mrume wanziwa hata mpaka dayabo bom longue vie à vous insha Allah.